hayırlı gün, hayırlı iş, hem hayırlı tüm hürmetli tamaşaçılarımız. Здравствуйте. Sizden bilen İdenler Soğuş Tapşırı'nın 4-cü çağrılışı. Hem sizden bilen anlam alap barışçısı Min Almaz abay. Hem edeyiz kodnaşışlarımız bilen tanışıp gideyiz. Sumgatulina Albina, hem Kadirov Ruslan. Bugünkü konkursun ismi Seyahatçi. Ultraşak 3 etaptan. Birinci etapta gerek boğuşak, iki kodnaşışımızga da şortatırgan ayırım tüsteki iki şarikni. Eğer de olar şortatlar eken şiit şarikni, olar yasayacak onu şarpısıdan yer. İkinci etap soğuk belli şariklar bilen. Şariklardan yasalgan çeşiklerini urumdağı utup barışık şarikı satırgan tişi boğuşaklar. Kim kıybatıra kasata şu ucuncu boğuşak ikinci etapta. Üçüncü etap belli. Beyleti uçarıklarına rağmen ağır yuvaşıklar İden'deki ayrım bir teritoriyini. Kim şistarak yuva, şulcunun uçak olacak. Gittik dostlar. Hemeydeki birinci etapına başlayalım. Bu sonuna gerek boğuşak yeşil şariklardan şartatırga. Şimdi Elmina bağa, şemehe şariklar şartatırga. Hazır mı? Başlayalım. Şariklar konkursun birinci bulup tamamladı Ruslan'a bir bal. Hazır indi ikinci etapa pişir. Şariklar temizin devam ettik. İki katlaşımızda da var. Şariklardan yasalan iki şeşek. Hem kim bu şariklerin kıybatırak sataşacak, şu bu konkursa jüngüşü bulup belgelenecek. Hazır mı? Для конкурса нужно. Пожалуйста. Окей. Пожалуйста. 10 рублей. Окей, идем. Что? Давай. Давай? Их можно купить у меня. У них как раз. О, спасибо большое. Спасибо. İkinci konkursa özünün şeşegin 20 so'm satıp jüngüşü bulup Ruslan belgilene. 50'ge ballar 2'ge 0. Eğer edegiz indi 3. konkursa pişik. 3. etapta iki katnaşışımızga da gerek boğuşak yurga bizinin ayrı bir teritoriyasın. Kim şistarak bütün teritoriyasını yuvaşak, şu bu konkursa jüngüşü bulup belgilenecek. Hem bu olacak 3 bal. Hazır mı? Başlayalım.
Кадыров. Күрәбез, аның территориясы более юшрак, чистарак саман тыйыла шәхсән миңа, дуслар. Бүгенге чыгарылышта җиңүче булып билгеләнде Руслан Кадыров. Счет 2-2. Үткән чыгарылышта без конкурска әйткән идек. Кем үткән выпускта минем бүгенге сүзен ничә тапкыр әйткәнне дөрес иттереп язачак, шул шәхсән миннән бүләк ала диеп. Ул җиңүче булды Руслан Кадыров. Һәм ул безнең катнашты бүген тапшыруда. Һәм инде бүгенге чыгарылышта дуслар, язылыгыз, лайк куегыз. Һәм Казан урыннарында сак булыгыз. Пока. Сезгә тәкъдим итәбез безнең калган видеоларны карарга. Ә кемнең идәннәр сугышы проектында катнашасы килә, ул безнең админга язсын. Һәм кечкенә генә мәгълүмат. Безнең проект финанс ярдәмендә мохтаҗ. Кем безнең видеоларны яратып карый һәм аларның киләчәгендә битараф түгел, күпме реквизитлар буенча безгә ярдәм күрсәтә ала.